Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Membaca Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji melanjutkan di surah At-Taubah juz 11 halaman 207 ayat 123. Kepada sahabat semua disimak dan dipahami agar tidak kesilapan dan kejanggalan waktu membacanya ya. Jadi kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran, yang pertama sekali yang belum subscribe segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Jadi mohon ditonton sampai habis video ini karena tidak panjang, cuma 1 halaman saja kita baca. Semoga-moga apa yang kita baca menjadi manfaat bagi kita semua dan dilancarkan untuk kita membaca Al-Quran. Jadi untuk menghematkan waktu langsung saja kita mulai membaca ta'awud dan basmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul alladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna
في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم.